On Thursday, the 30th of July, MEC Bentley Fass attended the Special Council meeting of the Solplaatje Local Municipality to communicate the decision of the Northern Cape Provincial Executive Council to rescind the previous resolution to place the Solplaatje Local Municipality under Section 1391B of the Constitution. Furthermore, the MEC has relayed the same message to the National Council of Provinces, the Minister of COGTA, as well as the Northern Cape Provincial Legislature. The South African Police Service in Amakwa District is urging community members to exercise extreme caution following a noticeable increase in online fraud cases reported across the district. Recent investigations reveal that fraudsters are increasingly impersonating banks, loan providers, and legitimate service companies to deceive unsuspecting victims into disclosing sensitive personal and financial information, including ID numbers, bank details, and one-time passwords. Scammers are also exploiting online shopping platforms and social media advertisements by enticing victims to pay for goods, vehicles, or services that are never delivered. In many instances, perpetrators create a false sense of urgency by sending fake invoices, claiming there are problems with bank accounts, or demanding immediate payment. Once they obtain money or confidential information, they disappear, leaving victims with significant financial losses. Safety tips for the public: never disclose your PIN, one-time password, banking details, or other confidential information to anyone via telephone, SMS, email, or social media. Verify all financial offers, invoices, and online advertisements directly with the relevant official institution or business before making any payment. Be cautious of unsolicited messages that create a sense of urgency, as scammers often use pressure tactics to manipulate victims. Avoid clicking on suspicious links or making payments through unverified websites or platforms. Report suspected scams immediately to your nearest police station. Contact the SAPS Crime Stop number on 08600 10 111 or submit information anonymously through the MySAPS app. All information received will be treated with the strictest confidentiality. The SAPS remain committed to combating cyber and commercial crimes and encourages the public to remain vigilant, safeguard their personal information, and report suspicious activities without any delay. Treasury has already rejected the proposed 11 million rand remuneration package for the NSFAS administrator. Now, new allegations of luxury accommodation, apparent double bookings, and excessive travel spending have raised even more serious questions about how public money is being used. The Democratic Alliance will launch a parliamentary probe and submit further questions to scrutinize every invoice, every approval, and every travel authorization under the current NSFAS administration. Minister Buti Manamela can no longer ignore what is unfolding. NSFAS exists to fund students, not bureaucracy. The DA is once again calling for an urgent review of the NSFAS Act and the decentralization of student funding so that universities and TVET colleges can deliver funding more efficiently and with greater accountability. Are you tired of slow internet and endless buffering? Welcome to Dradla's Broadband Fiber, where speed, reliability, and quality come first. Whether you want to stream without limits, game without lag, or work and study without interruptions, we keep you connected, anytime, anywhere.
We cover Lohatla, Daniels Kale, Postmasburg, and surrounding areas. At Drablas, we believe internet is not a luxury, it's a necessity. Contact us today. Drablos. Fast, reliable, connected. Stay ahead, stay connected. En terug in Postmasburg. Vanaf Julie het Horizon Media 'n platform beskikbaar gestel uitsluitlik vir klein besighede van Postmasburg. Ons poog dus om die manne en vroue agter klein ondernemings in die kollig te plaas om hul produkte en dienste gratis te bemark, maar ook 'n geleentheid gee om hul persoonlike verhale, uitdagings en suksesse met die gemeenskap te deel. Verslaggewer Debbie van der Merwe het met 'n jong merkwaardige vrou gaan gesels wat elke dag haar droom uitleef dankse die hulp en motivering van haar ouers. Horizon Media gesels vandag met Juffrou Talita Geertse van Rainbow Children Daycare in Newtown, Postmasburg. 'n Jong dame wat haar passie gevind het om met kleuters te werk. Juffrou Geertse, waar kom die idee vandaan om jou eie kleuterskool te begin? Die idee het gekom toe ek 2019 by 'n spesifieke daycare gewerk het in Postin. En 'n spesiale kind met spesiale behoeftes het hy liefde in my wakker gemaak en daarvan af met my eie daycare. Ek het daarna van Smartstad gehoor, my CV ingegee, opleiding vir 'n week by Smartstad gedoen, 'n training, en ek het daarna vir 5 jaar vir Smartstad gewerk. Dit het moeilik gegaan met 6 kinders, daarna met 12 kinders, en 2024 het dinge nie meer uitgewerk volgens die kontrak, maar daarna het ek hy liefde vir kinders het dit erger geword en dit het my gemaak dat ek op my eie aangegaan het. Juffrou, jy ran Rainbow Children Daycare van jou ouer huis af. Watter jaar het die daycare hier begin en hoekom juis van jou ouer huis af? Ek het 2024 het ek dit begin bou, maar ek het nog nie onmiddellik begin weens gesondheidsprobleme. En nou 2026, die 18de April, het ek dit klaar gemaak. Ons het nou met die kwartaal wat die skool oopgemaak het ons hier kom begin. En ek het 'n plek gekry, maar dit was te ver. En dis hoekom met my ma en my pa my oorreed om hier die skool te begin. En ek kan vandag erkenning van hulle gee, want was dit ook nie terwille van hulle nie, so die kinders nie 'n veilige plek gehad het om geleerdheid te ontvang. Met hoeveel kleuters het juffrou begin en waar staan, met hoeveel kleuters staan juffrou vandag? Ek het met 6 kinders, of met 6 kleuters begin en ek staan huidiglik op 22 kleuters. Wat is jou visie vorentoe vir Rainbow Children Daycare? My visie is om graag eendag my eie plek vir die daycare te hê. Om meer kinders te kan akkommodeer, liefde te gee, te leer en hulle se voorberei vir as hulle laerskool toe gaan. Rainbow Children Daycare wil ook aanvraag doen op sekere behoeftes wat hy nog het. Ons vra dat daar kort nog matrasse, speelgoedjies, meubels, papier, skryfbehoeftes. Dit gaan ons help om meer geleerdheid elke dag te kan uitvoer om die daglikse werkies vir die kinders baie maklik te maak. Ek is met Stoffens. Ek werk saam met Talita Geertse. Ek is dankbaar dat ek saam met haar werk.
by die skool daycare. Ek wil vanmôre baie dankie aan my ouers sê, want sonder hulle se ondersteuning kon Rainbow Children Daycare kon ook nie gebestaan het nie. Baie dankie aan elke ouer van my. Juffrou Talita Geertse se droom het reeds 'n tasbare verskil in Posmasburg gemaak. Haar visie het nie net 'n werksgeleentheid geskep nie, maar haar skool het ook van 6 na 22 leerders gegroei. Die geloof en ondersteuning van haar ouers het haar die moed gegee om haar droom te verwesenlik. Vandag inspireer haar verhaal ander jong mense om te glo dat hulle drome ook moontlik is. Mag Juffrou Geertse se skool die begin wees van haar kleuterse drome wat eendag ook 'n werklikheid sal word in Posmasburg.